putih nami tulang. Selamat jalan babu tulang muda-muda. Selamat jalan tulang sehat nami haga nuban. Tidak diham sunai peturang sehat asal boy tabah. Tuhan mama kasomani hanau haga nuban. Keluarga besar di rumah hon. Horus. Ijon jong rohanami aganu panampia tiler. Nyom bahta apa kon hanami saninam. Bani piga-piga arena salpu menurut hajol mau nanggo secara perawatan doma cukup puba mampia. Tapi sedoh pe uhur ni jol mana saut. Uhur ni Tuhan doha pena saut. Sonari domaho bani kuasa ni Tuhan. Ibaga sai bahat doha ganupan hanami on nama mikir hon sonaha holi tapi Tuhan do nama memberi kesimpulan hubani kepribadian masing-masing. Izin hon hanami ma ho berangkat sadari hon ho inganan pare parsarananu andohar haganupan ahana hurang der na edidah ko sadokah neon pakon na ahapon hanami buan ma haganupan ambia haganupan hakurangan nami imaafkon hanami maganupan ayubam tadi buan mahaganup na hurang dearai hubani inganan ase sehat-sehat ase jorei ase dear hanami ganupan tadi konho mulai kembali sadarion rosi satarusni ijo nambiai ben hanari macara terakhir hubam banyak sadarion malas mau hurni partun diamu hanami makatahon selamat jalan ma bamam bia bani inganan persarananmu pakon hubani partun tiamu baing harajaun Tuhan nebata. Terima kasih. Sonang maham kian sunai huma tengkon ham nami agak dua non sehat-sehat ibu ini ham sunai huma age woto nami put agak nupan potoku asih kuat kan nupan tadi kau kian nami omma ita sari diot kan nupan omma parpuri tore kita kian tahun jana sehat-sehat mabo pumut kian amanduk kian nu buisma kian nu selamat jalan mabamu kian hanami nyombahmu andohar sehat-sehat das hulu benyari lepa bagal-bagal kan paupumu sunaige tohokam homa hanjai ase sehat-sehat tegenuan hanami halani kewajiban nami gope ama salinari hua tahun bamukian selamat jalan mabamu nasihatkan nami pudimu pada skam salam nami bayi opung bani tua bani bapa bani tongah bani inang sehat do hanami kian pudimu sonaya ge genuk boto-boto nami pokon pahupumu selamat jalan mabamu kian do masonang ham ilambung ni Tuhan nebata Tuhan Yesus Kristus do mariap nasyam bani surga na hasonangan ni haganup julma sonay homa ubani nanggi sehat-sehat homa tinading ni kianon aseboy ididah kanami na itadik konham nanggion sonay hage bay boto nami haganupan lawe-lawe nami salanari selamat jalan kian mungkin damalang memborit mungkin pada salam bani si bapak pakon si mama ijakian sehat-sehat hanami ganupan makin saudari oma perpisahan bata tongah sadukahon bahak do kenangan nasi dingaton habbamu ya haganupanai kenangan indah mai ya, harapan nami sebagai anak niham itarikukam hanami sonai nang gia pakum betul-betul nami ibagas nasihat mak tongko-tongko niham jadi kita kuata mabamu tongah selamat jalan mabamu sonai mak selamat jalan ma bani nasi makela putih mahurmu mana di kona nami terlebih manamburu sehat ganjang umur ni halani nami pe perlu dope mangindopoda sonai dohoma hubani aganupan edanami naopat
sonai gi besan sonai gi pahopu dalai pakonda boru anggo mulak holi sidea sehat-sehat ma anda ubani na si makela tonggo na masaya ganupan hanami boy mangihut kon poda hata na umbamu jadi putih maur niya sunai dasana boy tahun selaku parumin. Terima kasih, Mak. Bapak Dani, sadukah peringatku mulai hanai marjau Bapak Dani bujur doho benan sampai ho matua sampai ho paborhat hanai masa daron bujur doho lan. Terakhir Bapak Dani kenangan bahku hamba Bapak Dani tiki hoi Jakarta langgong koho menelepon bahku Bapak Dani sahaliom menelepon ho kaha langham si holan bahku ni mahua ho niku seng mahua di Jakarta doa kaha sunai ni Bapak Dani jadi yang gue Jakarta ho kirim salam beborutan niku aura duduk kahizon kahanim ay makenangan Bapak Dani hubakku tiki hoi Jakarta mulak kulak ho Jakarta Bapak Dani langang ko manalepon sunai Bapak Dani jadi sesudah sunundo ase om mahape sahab ni Bapak Dani on hubakku tiki hoi Jakarta ay mapikiranku Bapak Dani Bapak Dani bujur matondimu Bapak Dani mana dikup kana hamida toko do mama sidani laong gasirang apa ho hujaho hujai do mama sidani Bapak Dani mursi mohurmu mana diko naganu pahopum ni ombahmu sunage hanamion hanami pe pasu-pasu hanami do oh jengis dalanmu mendapatkan Tuhani patong roton dimas beruta siap pudan lapenong marjabu tapi mudah-mudahan sukses doon anggo marontos hita bani Tuhan alani Tuhan do ganuk maramot kon hita selamat jalan Bapak Dani akad nasiam peti jenazah rumah Ijon. Iya. Iya hubay na siyam tulang nami si payung. Ay namamupus bapa nami nadup marujung goloh ijon. Tulang bari panorang ondas mapanorang ni nasihol pamasukon rumah-rumah ni bapa hinahulongan ni hurnamyon ay naipupus ni nasiam. Iya sonon manaboy tarben hanami nagabi rumah-rumah ni panogolan ni nasiamon on ma iha malas ko nasiam tulang tongko nasiam ma ipanginduhan nami ase boy tongon tarapo ka nami humbani busok ni huron andohar sehat-sehat haganupan na ipudini on mana boy tarben hanami tulang ase on ma iha malas ko nur nasiam. Terima kasih ma nasiam pe tondong jabu purba tondong ijon ma ipadaskan nami humadin panasiam marhitiyon isi hurnami das mapanorang ni nalaho pamasukon hurma-rumah ni bapa hinalongan ni hurnamion on mana boy tarben hanami ase tokinari so hata nami no kanay huban itulang nami tunong pamupus si payong ase pariksa na siyam tokinari nagabe rumah-rumah ni parboruan ni na siyam. Terima kasih ma ya terima kasih hata honot tahuban ni Tuhan bani loluatta bagas pusok nuhur bani sadarion jadi makela domaroh na siyam perburu nami mendapotok kanami tondong na siyam tondong pamubus sonagi tondong jabu tongon ibagas pusok ni hurdo hita tapi marhitihon ni sihol ma pamasukon lain namion rumah-rumah ni halanidah kanami doma jenges tumang ibene siyam inganan ni layon atapi rumah-rumah ni hanami humbani tondong pamubus si payung margani malas mauhur nami say andohor matongon sior benota acara adat paborhaton layon di bagas sadarion asi Tuhan matongtong na jongjong itongah-tongah ta
Jadi nasul pamasuk kota ma lain namion rumah-rumah ni anggohan nami humbani tondong si payung atapi tondong pamubus malas mauhur nami nadop jenges si benesiam rumah-rumah ni lain namion ay mahata nami humbani tondong pamubus si payung. Terima kasih mak. Oh kuat tuh tulang. Iya, malah suhur. Merbunga-bunga doha pe homa benesiam. Jadi malas mahur nami. Ihadir honasiam matena tulang. Iya ihadir hokka nami mak. Si Olma nala pamasukon jenazah ni orang tua namion baki ni bapa namion hubani rumah-rumah ni. Benesiam ma gual nomor domu hujai. Jasi kalau bara suara sokan terus. Yakat jenazah atas. Namboi. Disuruh ke tangan baru. Disuruh ke tangan baru baru yakat ke atas. Rasakan terus. Yang mampu. Hantar deba. Tapi tarik hujai dari tempat tidur, ditarik hujai. Hantar deba. Ya, coba dia. Angkat ke atas. Coba iya, terus. Awas kaki. Terus. Horas terus. Masuk di tengah. Hujan ya. Jalan macam pulang. Bani panorang sogot nyarion siol majalo konon nami on matuah ni gorang nami marhite hone par sayur majuan ni orang tua nami ijon patu pahama namar domu hujai. Terima kasih bawa di panggul nami dong may calona nami gual nami na parlobe hubani na siyang panggul nami ben hamma guna menguduti gual na paduahon.
kanami John humbani asuton bolot si marmata nasiam lebay pakai hanami parohni boru si marmata pokon panogolan hubani hasuton si marmata pati panai siam sada on ma ia lagu ni lagu sumpah ni sadia hubani nomor tulang nomor 52. Siam tulang nami horahan pe perburuan nasiam magirosi panagolan nasiam pasu-pasu na umpan ituan neni hurnihan nami pondok nasiam marhite ni corcor sonah dong panginton nasiam guelnya itu lang. Ya terima kasih mah hubani nasiam tulang nami si marmata ipondoskan nami we nasiam permusik nami nasi hol mangondoskan pasu-pasu marhite ni corcor na humbani Tuhan tulang nami si marmata ijon hubani boru pakon panagolan patu panasya masada in mapasu-pasuin maratup hatani Tuhan benkam
ganup pasu-pasu ni Tuhan. Jadi yakin pokon persaya nami doma boy riah rondong kita tekinari nalaho manjalo haroro ni tondong tak langsung ay ditene. Jadi halanya ay ipangidonay bay na siap si Marmata pakon ni boru pakon dogulan. Pay majalohon kita si oras koras ni. Nadong pesihol iya tortor na siam maradop kon parujung golo ni lawe namion. Iya. Tading maham na tading aido panginduan na si Marmaton para musik nami lur-lur pabayan kam kusin. Tartar kita ya ganugan. Rela kita, rela baikat kan orang tua. Rohman Rome ini ilu. Aido si isot tangka nami tor iuraskon. Tondong pamupus si payung pakon tondong ni tondong ta rosidas kubani tondong matanyari tondong bona sapardalan mana siam tilang dumulan nyai kubani na siam boru ni si Marmata persiapan nasyam untuk membendem bentuk kucai dop-dop mapasir sir nasyam tekin ayat marsukun. Jadi kesiapan ni si Marmata susur mahita tulang si Marmata khusus ni aganup ase susurita hubani iya taratakon. Mulai madohor tulang tay dohor ma. Iya, mulai madohor. Iya. Agora madohor. Domadahor tulang tay. Paina, mabende marita. Sopa konita pada luhur. Hagarut tayo marsopa. Sada dua tolu, dua lita balata. Iya, domadas tulang ay ton. Domadas tulang ay. Ulang lebih jongkok, lebih udah jembata. Lape asih. Tarik nasiam tentarin. Iya, sampai. Sampai, hijau mati malah. Dama, gua kibain, sopa kita usai. Hagaruk kita bersama.
Iya, dilo kita baca. Iya. Iya, domba dengar tulang itu, domba yuri. Iya, domba tulang sobat kami tulang. Labe berdomu. Buat kasih buat. Iya, tambahi. Ibang kumakon malah, ibang kumakon. Ang mapaduahon. Masih bagal-bagal nilai. Iya, elek kita. Sopa ko kita ubah ni tulang tay. Iya, nangay kita bersama. Sopa ko nita terhorita. Iya, elek kilor kita. Ormas sopa nami ubah na siyang tulang nami. Labe berdomu. Sali ke bawah. Toguida tulang turun rumah. Berita rumah. Toguida tulang turun rumah. Panorang on ipondoskan nami mah hubena siam tulang nami si payung. Terima kasih mak. Hubani nisyam terihmai wudu irumah. Orang ketuna masa esen yang terang tapi kulihat berbeda lagi butuh. Ya, ulangi goyang tulang, ulangi goyang. Masabu au sebagai condong pengupus ni ambion on maganupan. Hubatan jalan hubini siap on mahanan haganup condong pengupus on. Jadi au mersahab hubani kino pernilayon baik boru. Yukan lima. Balik najado na lang kawinan. Agad Bapak walang siguro. Mararapilya ko. Wala ba ito humuan doon? Bapak mo pedong doon. Hari. Walang pa siguro lima. Jadi nasyam pada ko lagu berjabu. Kau kun nasyam mo tuhuya. Kau kun nasyam na sa pagkaduduan yun.
Ay mesum kay sadani ap siam. Ja ginupar mudia. Ijon rohdo hanami tondong pamupus ni layon. No kanay nyata pe dumamarsahap hambani tondong pamupus ni ham sahalak. Sonari siol ma pada sonon nami hiona parpudi hubani layan namion. Dopo siya ipeholi asi tambay hanami sahap nami hubani nasyam. Ase marhitehon ni nebek kanami hiyo parpudi hubani nasyam holi. Sonaha holong ni hurnami hubani panogolan nami. Aido nalaw si patugahon nami hubani nasyam. Jadi boto naigi nasyam lay nami haganupan na marsanina. Khusus ni hubani nasyam panogolan nami na opat irumahon. Sonari siyo na padason nami hiyo na parpudi hubani lay namion. Puriso na hape pambayin nami hubani lay namion boto nasongon ulos parpudi. Ay mamalas ni hurnami. Ay mahumasa kilian pusok ni hurnami. Patuwak konsonahado putih ni ate-ate nami nalaho pabor haton lay namiok kanami. Say andohar ma matitihon ng pambayanin nami keikilasan nami lau pabor haton layon diar mahusus ni nasyam keluarga ni tading ni layon haganupan terkhusus mahuban ni nasyam panogolam nami na opat halak agi pedong sadanadi nalapehot tapi posur nami bahan ganup surusur amoy nang sa itong Tuhan na campur tangan mamasu-masu ke depan lakarosi goluh muda. Jadi hubatan na marsani na petene ase bas na riap pita pada son na songon ulos parpudi hubani layat taon. Maju pakon on mapanagulan asyam na do parlogin manada kita pon sa siyama hiyo parpudi ini. Ya Roman asyam bilang. Iring ham hubani musik sayup-sayup. Jadi hubatan na marsani na sebelum pada sita ulos na parpudion ase inggutok kita lebih sahali. Om malay ulos namin na sumunod parpudi hubon na siyam. Tapi lang marosub hape haganupan panogolan namin. Lang hape boy putus hubungan ta na martondong maranak boru. Jadi sunok pilihan na terbeka nami hubani na siyam hubamu. Pos tuhur nami asibagas na jenges ganup keluarga. Terlebih mah hubani ganupan panogolan nami irumahon. Sa ipas-pasu Tuhan matene age bedom maperlobe lain namion orang tunai sedia mandok pakokam. Terima kasih mak. Horas. Dihut do marpusok ni uhur bani parborhat ni layon ay manalahu taruh konot taholi huingan persatokinan. Boto pos duhur nami hubamu halani layon jol mana bujur tumang doon totu boto
Aido ipadalan humani itong-atong ni keluarga. Itong-atong ni haganupan hubani panogolan nami. Sonaha bujuron ni Aido humani iajarkon. Boto hubani haganupan panogolan nami on. Terkhusus hubani nasyam haganupan keluarga. Terlebih mah hubani panogolan nami na opat. Khusus hubami nang boru siang dian i rumahon. Dome itangarhan nami kabar sonaha rencana nesul marumah tangga homa namin ibagas tahunon. Tapi jangan putus asa ya nang ya. Walaupun tidak punya bapak, tadi apa ada bapak di sorga yang akan memimpin. Jadi posur nami nang ulang ho marhitenyon jadi lupa hubani Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Naido hubani sa maganupan panogolan nami na tulunari sidalahi pokon sinaboru tarigan purba silangit purba pakpak purba tua ya maaf. Jadi ahane adop yazarhon layon hubani nasyam hinan, pegang kuat-kuat, jangan lari dari apa ajaran laini. Setahu kami dari Tondok Pamupus laini orang baik-baik. Diardo ganup memang haganupan kay bapak tuamu, diardo haganupan. Tapi inang ingat tadi mama ahan adop yazarhon layon hubin ni mahinan ulang melembang humbani ajaran ni orang tua. Halani orang tua siol do uhur ni pamalas son haganupan diombah ni anjah mar sura do layon sanggah guluh ni maningon derando haganupan boru kotene daripada au aido sura-surani. Ulang lupa hamar dingat hanami anggo sanggah nasapari parsautmu boto burbaton tang duham tapi anggap hanami duham boru payung anggo rumah nami posur nami bambu boto aha na ibagas uhur nami ay hubani panogolan nami on maningon sonay do humani ibagas urmu maningon sonay do huma pambahinanmu ingat hamma habujuron nilayon hubamu homa nadup salpuin boto salpu maganupan ayang go umur ni jual mado boto marpanorang do da boto da lang hita mengukur kekuasaan Tuhan ulat nyom maha penes siam rumah tangga ay maha malasokam Sumandu na siyam apakon layon songon Romeo apakon Juliet ijape tadi dah sada tadi dah hadu asi ang hodi da lekon energi nando humbani halak nasa umur ni gantengan dohumani apakon ni halak nasa bayani ai hatar di handi bahwa ham botul-botul mamparuhur kon lain namion tiki goluh ni tapi boto hanami pe membogei kabaran halani roh ya tahun si Juli sonondo kian tulang sonari i rumah sakit nini songon longur bani siang nyari do pangahap nami bani gadupan nama saon boto sangat menyakitkan kepergian orang yang paling kita cintai. Halani ondo hasoman Musa Pandriyah, ondo hasoman Musa Dalan, taridah sada taridah dua dona syam sadokah nion. Anggo patar boto masuk mamhu gereja, masuk mamhu bani inang Naomi. Borat duai boto. Roh kubani sensus ni kuria pehumani anggo sadokah nion tangga bagel tor itulis doi jai tangga etek nini. Doma ipetek zulma hidahumani haganupan. Sonai age hubani panogolan nami sir-sir marbapa sir-sir maridang do nasyam sadokah nion ison holi doma anak yatim nasyam humani. Anggo dong usul nasyam tongdo doma langsung nasalpuin. Parlobay mahitaro kombinasi nasyam atap nas orang tua do memuka atap si jujung porsa nomor sabdo nokan memuka roh bagus ya doma hubani nasyam permusik nami ya buai hahurangan nami hanami nomor tulang jadi kalau nyai ben hamba sumpah nami jon aganupan roh doha nami hubani tulang namion.
Jalokon nami on mahumbani tondong nami tondong jabu aima purba tondang jana saluran manasya meranilur nami pakon tilang nami na marihutkan purba tondang sunai pakon ni tondong marihutkan irumaon anggo boy raninurnya nami purba ni tondong na marihutkan na marskanina te ay boy mara sa paket raninurnya nami aima panginjonnya nami hubay na siyam iya tondong nami iya tondong jabu purba tondang iya nalah horoh na siyam huruman namion.
Sampai ibas lamar pusok negor kita, tak ada ketahuan terima kasih bagi Tuhan. Ya hubungan Indonesia paragulan nami, lain nami, naburu nami kehidupan. Ijon, memang bersama nami perlu berdosa nami, mak nasongon putih ini bersih nami. Memberkatkan makanan nami on, memberkatkan layon, asal perlu berdosa nami putih nami lebih. Parmisi nami, siwal perasaan putih nami. Bahan nomor perdubuan uji laguni. Ya, berma kita nami makala, lain John Rodo nami nasukotor dongmu, napabuhatan, asal jaluan sisi Tuhan. Jadi semua perang nami, pengasuhan nami dan putih, ya bersinggur kepada nami. Terima kasih Pak. Masuk dasar lima. Aturung balu uruta ase tersun kita kena acara tete ya korma boto domma balu ho domma perlu be lena mion ya tetap kita gol bagi Tuhan mertonggo jaga kesehatanmu pagurang-gurapon kau pun mion para kulan mion kenupan jadi ben hanamion boto balas mohurmu korma terbahan nami bapakmu, omakmu, botom, era. Jadi untuk kinaripe iri dia nami acara orang mulai bersama. Terima kasih mak. Ya, betul. Sonahan na siyam tondong na legan no kanay. Do marsibon putih ni na siyam. Naido. Atabi pasada mahaganupan ijon. Nay marani hurnami. Ang gusto na ijon man na siyam perwakilan deba asetor parsimada na siyam bani horjaon. Iya, hubari na siyang musik nami, ben na siyang musik ni, saya hutuju haguluhan. Panagolan, puji nami. Harus. Betul. Memang dah sudah beritahuan. Yakin dan percaya mampu to. Lang pitaham na pusukan urijon bari na perlu be lain namion. Hanya saja pagidok ka nami. Lang palagajang hanay marsahap lang ni budari siol do pita marsahap. Ikhlas kita ma. Berkat ko kita ma layon. Semoga diterima di sisi Tuhan. Jadi bertonggo kita beri Tuhan betul, masih tetap diberikan ketabahan, diberikan pangapunten tersulur. Kalau ni Tuhan do na memboto, nalaho ibaga suhurta, si pindota, pusok nuhur, malas nuhur, ulevin nerion, tori para gulan namin ng grupan, pahopu, ya. Jadi do sonop pekarir nami betul,
balas mahurmu sudah hubani pakaluan kami semua ya, sama Pak Hopo sama Jeden di sini tulang menunjukkan kehadiran atas berpulangnya meninggalnya opung kita. Jadi hiburlah inang opung supaya cepat ya seperti strafo ya hibur nasional paper name pada Pak Jeden Mak Jeden adik-adikmu malas mau ni mana pak kata konstab bando bani abang. Terima kasih. Nah, Tanjung Balai setiap roh terpudas dulayon leh bonasiam gadungon ini aido tong bujur tu mangkulayon. Jadi si botol nasiam ke panogolan nami kalau bapak kita ini hormat sekali baik bahat sidinga tuh makanya asal datang kami dari Kisaran dia tur siap itu ala siap nih siap dah hubut gadung itu lau dia hubudi age hubay mama kinan di Kisaran on kirim dalai hubaninya turang ingat terus lain kalian pun dia bilang datangnya panogolan itu bang ke rumah senang saya nih. Jadi pangindon nabi bani hita genup unang bedong dingat kita nasalpu-salpu be. Marilah kita menyongsong ke depan yang lebih baik. Ya, semua untuk panogolan kami. Inilah kami tinggal berdua kami tondang. Aku datang kasar bani opung hanami dua nama. Parkisaran perpengalbuan. On adikku mohon. Tapi kalau yang panogolan yang paling dekat memang kadang-kadang Nova, bang, tulang, walaupun di sosmed dia memang sering apa, tapi bukan yang lain berarti tidak saya kenal. Dan saya dengar itu semua baik. Jangan elanami setarikan nabu dari begini tulang, bagus. Jadi unang bemar lungun-lungun benasiam, gadup duit tamar pusuk niuhur. Cara kon hitam mahubani Tuhan, anggolayon do, lang adong nama kata no sebujur layon. Bujur tuh mah. Jadi mudah-mudahan anjok ku atas, buido hitam buat sada gambaran, asal diut ko kita songon anay bani leon hubata. Genup tondong nami, ganupan roh pinasiam. Terima kasih. Terima kasih bani Tuhan Rono siam tundong nami. Kabinggo ay manikku mersahap lakam rado persaya ralong no siam. Angguton di napas singon anggo iramuti Tuhan do dabino kaganuban. Tenggo rodo simbolis. Ay lang anak ni Tuhan biabe. Tapi au jarang do gereja tapi persaya do bini di bata. Halani ay doroh kadamian hubak ku ganupan. Halani cirikas ni maaf Kristen adalah damai. Ang bahasa Inggris ni peace. Ang tongon-tongon di talak Kristen damai di taganupan. Jom panagulan. Sini. Sini mana? Kasihan aku lihat kalian. Cuman kalian panagulan kunang. Mana si Puput? Dah, ya, baik kalian sehat-sehat ya nang ya. Kalau cemana tulang nanti kaliannya. Iya, kasihan aku lihat kalian ya namanya. Baik-baik kalian ya. Jangan kayak tulang ya. Ya. Lihat yang jelek, yang baiknya tulang ya. Jangan yang jeleknya enang ya. Enggak ada orang manusia di sini yang sempurna, tidak ada. Semua kurang. Tapi kalau tulang ini memang kurang ajar, tapi jangan contoh ya nang ya. Yang baiknya yang nang ya. Semua popuk kuda. Ya nang ya. Nah, udah. Nah. Jangan nangis lagi dah, teriganda. Ya. Jadi anima ganupan panugulan nami tolu ni dapada sayang kania panugulak indah sa panugulakku sengdong dapada jadi nah jadi utaring ati salin hari
Air mata kalian di rumah itu jangan air mata buaya ya nang ya. Tahu air mata buaya? Biar selesai masalah nangis. Jangan. Itu untuk selamanya. Karena kita keluarga dekat. Nah, cuman saya tulang kalian yang tinggal. Makanya saya sedih. Kenapa tinggal saya tulang kalian tinggal? Bukan saya tidak. Dong, DP nami. Ah, ya, bang. Ah, bang. Nah, jadi bukan saya senang. Ada apa di kampung ini tetap tulang. Ya kalau di luar abang itu, abang ini. Kalau di kampung ini tetap tulang, ya. Nah, ay suma le. Lagi besok naik pertudi. Tahun sahabu le. Saya tong ma. Aku percaya do. Ilan pun ini bata duham. Halani turuh ni urmu, bujur urmu tong midahaw le. Sunai gizahita rup uzuma. Bujur duham le. Hamda salekku. Sehat-sehat mau hanami tadi kita dikun hamle pada hanam apa? Iya. Lupa usih kata kayu sih. Ada mahir kita udah. Dan sunai sama keluarga si Marmata. Terima kasih bin Siam sehat hidup Siam dah. Adong kabar pada skam laku dah. Pasti saya datang. Naik masahapku terima kasih. Botokku, kakakku, terima kasih. Saya semoga sehat-sehat matungon, tadi kon leon, sehat mitah ganupan. Naik mah, pus muhur nasi mai. Ya, terima kasih bani Tuhan. Kita maronos bani Tuhan seganupan. Tapi ulang katang Tuhan, tapi dilaksanakan. Ya. Ya. Jadi perlu bisa lihat aku bani anggo paru mertiru umur markakak doa. Jeneka. Nah, tapi aku bani adat tondong ditondong doa sadari Onijon. Jadi sonon doa kak memang haganupan hita julma nalau hujondo. Cuman masalah waktu duna berbeda-beda. Kita lang dibutuh hatikan penorang tak. Hidup ini penuh dengan ketidaktahuan. Kita nanya saya di sana membutuh nalau masa batta. Jadi sonai doh bani hamka. Hamne tarikon ni Leon on ham masih dohoran. Ni hurnami diardo lang pala pusok tu urmu. Ala ni songon nikon kunayahi tapi nalahu jindo. Jadi adong kesempatan diberi Tuhan hubani ham nagabe orang tua ni panogolan nami ijon. Ya. Ani Leon do masing dong be haman do curahan hati ini. Anggo boy ya ajar kon siap hamong manis dia hubani cara nadiar. Ay bahat dua aturan kita namang goluh. Adong aturan agama, adong aturan adat, adong aturan pemerintahan. Ya aturan agama, ya ay may pudah kon ham na amar agama namar Tuhan. Ihor zaun hita ganup aturan-aturan ay ni huru. Agak terhindar doh hita hubani masalah-masalah hidup. Ay mana penting sada. Jadi anami au mewakili atas nama tondong ni tondong garingging do ijon. Jadi jelas di John anami roh do ijon ibagas pusok ni hurun tuduh kon bohi na mangahapkon sa pangahapan do hita marpusok ni hur do haganup kita bani parlahoni lain namion. Malas suhur age ibagas pusok ni hur damak dani. Gumma mapon sonang sonari kon ni sanina namin kanay. May mga go baba ni Danion. Sengdong buhaton manggila yun. Ay marahol isang skonom mo tinenang. Tapi agi personay adong lubapatan na yatas lala mga pohiho. Bere mahasabaro ni bagasuhur mo. Halani mapanidani ng masonang. Ay Tuhan, ay Tuhan, ay Tuhan nim holi mardosa doy nang. Terima kasih Tuhan malanim. Biar kama Tuhan Bapa nabiyaw ni lambung mo ay malas tunggo mo baya. Sing pisah ko na sungin, gue tumang do sonto. Tapi ngubay panorangon, puriwa tahun pesunay, memang lang masuk akal mo piay. Tapi ay matunah ku bamsada baya. Ya. Gugoho martonggo bain hasa baru ni bagasuhur mo
asesiat tongkumay bani namar kuasa. Anami bani tondong gersang. Tondong di tondong gersang. Ikut do marpusok ni bani parmisir ni makelaw. Kata nami bani ampuk. Anggo ididah kanami sebelum marujung golu makelaw. Cukup sada do nasya. Ay mapangidah nami. Tapi ibagas mulai ni sadarion itarukon hita makelaon boleh bubani pasaranan satu kini tading maham ambur. Tapi hanami berpesan haganu panon lang adong rencana tapi rencana ini Tuhan doai songon panak kubur ngindu ganu panai ganu lang ibutuh kita ay halanya patigar ham maurmu torihkam izin boto nami pakon lawe nami pakon haganupan pakop ase tabah kam haganupanay boy paganyang kanjang kanham si dia perlu pe si dia manjalo podah kumbamu ay mahata nami amburo secara khusus harus perlu bani boto mungkin puri siang nanti rama sapur nami nanggo podah-podah bu tapi mungkin gua aku sendiri pengapku rado lang tarzalohal susunar halani gua tanokon gobe namar keluarga si sononon matang si buratan partol tapi sada si jolomon betul gua hapkon dah halani adu perlu be sonon marimbakam gogoh kam martogo pindoham gogoh bagi Tuhan asetahan hamman jalo si bobano na boraton jana ibere pikiran nubamu urna jengis na torsa ase bedi guluhon ulang ang duit ibere bamu bahat guai rado harus boy mat pikir bagas na torang ase wahapkon wawalani pasal dunia tahun nukenai perlu be pakunam ya gua akan bertonggo ada di sini pintu ham gua betuan ase tanam membuat satu laboratorium ase sunaima tambai asuan nami ma masahab do bani tondong ni purba tondang ay ma nami sinaga tondong ni tondong marulak-ulak kita mah katahon terima kasih bani Tuhan ija ibere kesehatan pakon kesempatan boy hita sehat-sehat haganupan maka dopa-dopi bakkay hinahulungan ni orang 2 tahun sunay 5 tahun lain nami